Bohoshentsora muhupa na musi vha ḓo amba na vhanyanḓadza mafhungo nga awara ya vhufumi na vhuthihi maṱavhelo zwi tshi tevhela u ḓivhadzwa luṱa lwa vhurathi lwa u khawakhawa muḓagasi u ya nga u sielisana nga vhupo. Vha Eskom vha ri u engedzea luṱa lwa vhurathi zwi khou tevhela zwe havha na zwiṅwe zwo tshinyalaho tshiṱitshini tsha muḓagasi tsha Camden vunḓuni ḽa Mpumalanga. Vha Eskom mulovha vho ḓivhadza luṱa lwa vhuraru nga ṅwambo wa zwiṅwe zwe zwa tshinyala tshiṱitshini tsha muḓagasi cha Majuba na Midupi. Ramafhungo wa SABC no Sipora Debe una zwinji. The return of power cuts followed over 20 days of uninterrupted electricity supply. The power utility says the implementation of stage 6 load shedding from 1:30 a.m. will enable it to replenish emergency reserves and prepare for the week ahead. Eskom is set to give an update to the country at 11 this morning following this latest major setback. Nosipukha Debe, SABC News, Johannesburg. MEC wa Mosho wa Pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng Vho Matumechilwane vha ri naho ha rumelwa vhalindi vha private zwikoloni fhedzi vhaofisiri vhane vha thivhela vhutshinyi vha ḓivheaho vhukuma sa amapanyaza vha tea u vhona uri hu na tsireledzo zwikoloni na vhuponi hoṱhe. MEC vho bvisela khagala uri zwikolo zwi paḓaho maḓana mavhili vunḓuni zwo ṱaluswa sa zwine a zwo ngo tsireledzea. Vho Chilwane vha ri vhaofisiri vha ḓivheaho vhukuma sa amapanyaza vha tea u linda zwikolo sa vhunga vho saina pfano ya u shuma lwa tshoṱhe. Zwa u thola vhalindi vha private ndi ḽiga ḽa tshifhinganyana. Suppose that we provide private security, it's a temporary measure. We don't provide it permanently. We send them to the school. Sometimes they are there for a week, sometimes they are there for a month. The wardens are supposed to be permanently working with us in all schools. And that was part of their establishment, that they need to assist and safeguard our communities, in particular with the schools. In the morning, they need to be visible in schools. In the afternoon, they need to be visible. But more importantly, the critical cog in this strategy that we're implementing is the community. We really need the community to be on board. Mulanga vundu wa Northern Cape Vho Zamani Saul vha ri zwo gwiwa mugodi nga nnḓa ha mulayo ndi khaedu ine ya khou bvela phanḓa vunduni. Vho Saul vha ri zwo gwiwa migodi nga nnḓa ha mulayo a zwi vhangeli khaedu mupo fhedzi zwi dovha zwa vhangela khaedu ikonomi ya vundu. Vho Saul vho vha vha tshi khou amba kha mushumo wa u pembelela mabebo a Ḽihoro Springbok vha ri tshivhalo tshine tsha vha nṱha tsha vhahumbulelwa vha u gwa migodi nga nnḓa ha mulayo vunduni tshi a vhilahedza. We'll have to look at a way of regularizing artisanal mining to allow people who've been working on the mines who wants to continue with mining that they could be able to do that in a legal way. So that's what we support as the Northern Cape. We firmly believe that it might assist to solve the current problem that we are sitting with. In the Northern Cape, we've got more than 10,000 Zamazamas. And it's not only the men in blue and women in blue are going to resolve that problem. But we need to come up with policy instruments to try and address it. Mapolisa vha vunduni ḽa Eastern Cape vha khou ita ṱhoḓisiso zwi tshi tevhela khombo ya muthuntshano ye ya sia ho lovha vhahumbulelwa vha sumbe vho ḓiṱamaho. Vhahumbulelwa vho ḓidzhenisa kha muthuntshano na mapolisa nga Ḽavhuṋa Butterworth. Muambeli wa mapolisa vho Siphokazi Mawisa vha ri mapolisa vho ṱanganedza vhuṱanzi nga vhahumbulelwa vho ḓiṱamaho vhane vha khou tshimbila nga zwiendisi zwivhili. U bva afho mapolisa vha thoma u gidimedza zwiendiswa vhahumbulelwa. Vho Mawisa vha tshi isa phanḓa vha ri nga tshifhinga tsha muthuntshano mureili wa tshiṅwe tshiendi o xeletshelwa nga ndango tsini na mulambo. Police can confirm that the number of the suspects who were fatally wounded has increased to 7 suspects. The other vehicle was stuck in the riverbanks and the SAPS Canine Search and Rescue Team was summoned and one boat was retrieved from the river and the death toll mounted to 7 deceased. Police recovered 4 AK-47 rifles and 2 pistols. Investigation is ongoing. Mulanga vundu wa Limpopo Dokotela Vho Phophi Ramathuba vha ri maswole vhe vha lovha DRC vho vha vho ḓiimisela. Vho Ramathuba vha ri vhadzulapo vha shango ḽa Afrika Tshipembe vha tea u humbula zwe maswole vha 14 vha sia vho zwibveledza. Vho Ramathuba vho vha vha tshi khou ṋetshedza maipfi a ndiliso mushumoni wa mbulungo ya swole Vho Theophilus Siepe, Skunort nda Bekasfort. Maswole vhaṱanu vho vhulungwa kha zwipiḓa zwo fhambanaho zwa vundu. Vhaṅwe maswole vhavhili Vho Richard Choko na Vho Louis Moahi vha ḓo vhulungwa ṋamusi. Vho Ramathuba vha ri maswole vho lovhaho vha ḓo humbuliwa sa vhahali.
As we lay our soldiers to rest, let us remember that our duty as a province and our duty as a people does not end here. We must strive to build a society that embodies the values for which he and his other colleagues fought. A nation that is just, a nation that is peaceful, and a nation that is united. Let us not only celebrate his service, but also honor it. Kari rubandeni remodio wana ndo changes achikoridisera muzika wa vukuma. Okay, let's go. Utsua la sheroni. Ona kesa yeso. Whenever sote sinena disaya. Whenever cheza shanga. Ay ay. Utsua la sheroni. Whenever naga upira sote ninga sorifano ninga sorichiviterera obonaga bonaga 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 Bona kane muraro oh ndiche tachanga diribona kamuzi oh bona kane mashango bona kane Boneva cheza changa ni cheza kalimero tereri ona kerera sanarati ona kamuzimu ona kerera murena ni cheza bamfisa one ni cheza bantakura one ni asibona uribone batoba cheza changa ne Bona kerero pirazo te murana bona mutimu bona kane mashango abavambedzi wina rufumo rwaruna shango abavambedzi wina madokotera abavambedzi wina chelete dzine rafara bona riri bona kerero murana bona Nagarera, Wana, Kane, Masako, Wane, Bacheta Tanga, oh, hey, Wanagana Yoruba, hey, Wanago, Virasati Sinega Banazo, hey.
vachimbidza ndito arava vachimbidza ndiri ndito arava Jesu vachimbidza ndito arava ndayoshumera murenawa une vachimbidza vachimbidza ndito arava Jesu vachimbidza ne ndiri ndito arava ndiri vachimbidza murena ndito arava ndayoshumera nditoshumera nangwa zichikoma nangwa richitaserwa kamarwate nangwe vachiriyamba zvine vafuna nditoshumera mure nditoshumera murena nditoshumera nangwe zichivava nangwe vachiriyamba nangwe vachirinyafula ndishanduke chomangane murena ndidive iwe ndichidzwe nebo ndichire chomangane murena ndishandukebo ndiri chomangane murena ndishandukebo ndiri chomangane murena ndidive iwape ndichire ndisasati murau chamaingane ndishandukebo ndiritomangane murena ndishanduke itomangane murena ndidivaiwa murena ndisasati murau unenda paone ndichidzwe chamaingane ngane murena ndidivaiwe murena nditomangane murena ndishanduke
ita zwivhi ndi a zwiḓivha, ndi a tswa ndi a zwiḓivha, ndi a sola ndi a zwiḓivha, mara ndi tshi dzwe ndi tshile. Thoma nga nṋe murena, ndi ḓivhe iwe, ndi tama u tshi thoma nga nṋe, nṋe ndi ḓivhe iwe. Thoma nga nṋe murena, ndi ḓivhe iwe, muya wanga wa ṱulutshelwa iwe, muya wanga u ṱoḓa iwe fhedzi, muya wanga u ṱoḓa iwe. Ndi ri Yeso thoma nga nṋe, ndi shanduke, ndi zwone ndo khakha murahu, ndi zwone ndo khakha Yehova, mara thoma nga nṋe murena, na ndi shanduke, ndi tshitswe, ndi tshile. Hey. Hashtag 60 renano misiyote ya ndo changes rekodi wanga manda rekodi wesa muzika wa vudinga utorali bathilesi ba Phalaphala FM rechikadito pembelela miṅwaha ya vudivukuma nga utorali ya furathi ya chitichi ualuwa ungapha ndo aluwa ha vudinga manda ndo changes uridani Nṋe ndi yone na nṋe ndo takala tshoṱhe ḓuvha kheli na musi ahuna zwiṅwe. zwi khou tou amba mini u ḓiwana ni tshi khou vha tshipiḓa tsha u pembelela maḓuvha aya manzhi kana miṅwaha minzhi nga u rali ya khasho? U tou amba ngoho nṋe ndi khou pfha ndo hulisea zwinzhi nga maanḓa ngauri vhaloshi vho ḓala hafha nnḓa mara i khasho ya ṱoḓa ya topola. Ndi a tenda kha ipfhi ḽa mudzimu ḽine ḽa ri vhanzhi vho vhidziwa mara vhaṱuku vho tou ṋangiwa. Nṋe ndo takala nga maanḓa. Ri khou livhuwa nga maanḓa ndo tshenzhisi ri tshi tenda kha ḽa uri na kha miṅwaha yo no khou tevhela ni ḓo ḓivha tshipiḓa tsha uri ni vhe hone ni ḓe ri loshe roṱhe. Ai a thi tsha sala. Ri khou livhuwa nga maanḓa tshenzhisi muzika wa vhuḓi vhukuma nga u tou rali kha musi khuweloni na nga tou isavho kha vho ramuzika vhaṱuku ngei nnḓa na vhaṅwe vhane na musi a vho ngo kona u vha hone ni nga ri mini khavho nga maanḓa ri tshi khou lavhelesa mabebo a tshiṱitshi khasho nga u tou angaredza na muzika wavhe u tshi khou tambiwa? Zwine nda nga amba zwone kha vhoramuzika vhaṱuku na nṋe ndi tshi khou ḓi tou aluwa ndi uri vhathu vhashu kha ri konḓelele ri vhe na muya muthihi, muya wo funana. Honeha ṋamusi Phalaphala i khou takalela maḓuvha a miṅwaha ya 60 years, zwino nda tshi tama uri tshiṅwe tshifhinga ri tshi ḓo celebrate navho vha ḓe naho vha songo vhidziwa u tou sumbedza uri vho takala navho. Changes ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi athere ndanda khezwo vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri kha ḓivha roṱhe kha ino mbekanyamushumo ya Gondovhugala #60 unplugged ri tshi kha ḓivha navho vhaimbi vhashu afha kha ḓala na musi vhane vha ḓovha vha hone misi yoṱhe kha zwoṱhe zwine ri ḓo ḓivha ri tshi khou ḓi zwi ita u swikela zwenezwo nga awara ine ya vha awara ya vhufumi na vhuthihi. Tsha ndemesa ndi tsha uri arali vha hone nga henefho tsini ri khou ita khuweleli ri ri aiwa kha vha sendele vha ḓivha vhone vhaloshi vhavho musi ri tshi khou losha ri tshi khou pembelela heyi miṅwaha minzhi nga u tou rali miṅwaha ya furathi. Kha vhala vhane vha nga vha vha tshi khou tama uri vhona musi ri tshi khou ḓiḓisa zwene zwine ra khou ita zwone hafha kha ḓora na musi vha ya fhaḽa kha Facebook yashu ya tshiṱitshi vha ḓo kona u ri wana vha dovha hafhu vha ri #Gondovhugala unplugged fhaḽa kha YouTube nahone vha ḓo kona u ri wana vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Zwa zwino ri ḓo vha ri khou tou ri gidi ra ri gidi ra vhuya ngafha ra ḓa nga ngei u wane Mbabalelo Triple M u ḓovha a tshi khou ḓa ngeno stageini ri kone u pfha ha uri na muzika we a u fara ndi ufhio. Ndi khou ḓi vhona vhunzhi ha vhathu vha tshi khou rumela na milaedza hafha kha siaṱari ḽashu ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook vha tshi khou ḓi sumbedza uri haiwa na riṋe ri hone hanefha na riṋe ri khou vha tshipiḓa na riṋe ri khou shela mulenzhe ri khou ni vhona vhewe ni khou ita hezwo zwithu ndi khou ri haiwa ri khou vha livhuwa nga maanḓa musi vha henefho hune vha nga vha hone. Khuweleli hafho ndi ya uri arali vha hone tsini vha ḓi ri dali henefha no nḓuni dza khasho henefha no Ṱhohoyanḓou vha ḓa ra vha navho. Zwa zwino ri ḓo vha ri tshi khou ya u wana Mbabalelo Triple M
a tshi khou ḓa ngeno luvhandeni naye ri pfhe vho ri na o ri farela zwifhio kha ḓira namusi ndi zwifhio zwine na riṋe vhoi ra khou tea uzwi ri kha ḓi yo tshina mani vhathu vashu ri kha ḓi yo ḓiphinesa nga maanḓa khoyu Mbabalelo Triple M a khou ḓa stagini.
Oh Jehovah. Hashtag 60 Rinanwi. Hey, Big Para FM. Gondovhugala na Lady T. Zvikona dzenga chikazi cha mudzimba.
Kenzo zitendo zofanela ndi zvakuma murena zikhodange khamone rene pana ndoni zakasho kha phala FM #60 rinanwe rikupembela miṅwaha heyi minzhi vhukuma nga u tonali mbelelo hu twetani ndione lady T ndi usopfa ngeo hai abe ri kho diphina mani ndiri ri kho thethelela ri tshi danga afha ri tshi ya ngange zwi kho ita mani ndi kho zwiona uri na heyo nda ambara iyani lingana ai nangani na khodi yanga yomulenge tsi ni ngaba no begwa hone no to shava zwino ari umele hayani lady T ri vuyelele ro khoni songo vilela ndi dolipa heyo nda ambara kezo uri zwi kho ita sioni we Kodipina chote richiko tenda kha miṅwaha ya 60 years ine khayo ri khou ipembela kha ḓora na musi hanefhano kha phalaphala FM kha mbekanyamushumo ya Gondovhugala #60 rinanwe ndi unplugged yashu ine baimbi ri kha ḓivha na vhone fhano ndoni za khasho ndi soko fulufhano themba zwa uri vhone arali vha khou tama vha tshipidai vha kona u ḓiri dali vha ḓa hanefhano ndoni za khasho vha ḓo vha vhona baimbi vhashu vhukuma baimbi vha vhuḓi nga maanḓa vha kha ḓivha hone vho Rapsani Mbilu Rambuani vha kha ḓivha hone vha Bishop vho Roxy Patwani Masebe vha kha ḓivha hone bo anointed pato vha kha ḓivha hone minister vho Lufuno Dagada zwi kha ḓi ḓo tshimbila tshoṱhe vhukuma vhathiesi wa phalaphala FM ngauri hezwi ri khou takalela na u pembelela hei miṅwaha minzhi nga u to rali ri tshi ri rinanwe misi yoṱhe #60 ndi hanefho hune ra khou tenda kha ḽa uri na vhone ha kha vha vhe tshipiḓa nga u to ralo zwa zwino ri ḓo vha ri tshi khou tenda kha ḽa uri ri to sona minute muthihi fhedzi ri mbo ḓi vha ri tshi khou tou ri gidi ri khou ya mafhungoni u bva hanefho ri tshi tou vhuya fhedzi a u tshena zwiṅwe ri ḓo vha ri tshi khou bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ya Gondovhugala hune ndi a tenda kha ḽa uri haiwa na vhone ha vha ḓo vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo henefho hune vha vha hone kha vha tshi sendela vha tshi ḓarali vha tsini vha ḓe vha vhone vhaimbi vhavho ri pembele navho mane hafha fhethu hu khou ḓifha ndi havhuḓi zwi khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa u itela uri na vhone vhoi ri kone u vha ḓisela zwinzhi hone vha si hangwe u dalela siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook vha ḓo ri vhona hanefhaḽa na nga ngeni kha YouTube ri hone vhone zwine vha nga tou ita zwone fhedzi ndi soko ri #60 Gondovhugala unplugged vha ḓo kona u ri wana vhathiesi wa phalaphala FM zwa zwino kha vha ri tendele ri mbo ḓi ri gidi ri ye mafhungoni awara ya vhuṱahe SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha phalaphala FM nga Rinae Ramoata. ndo livhuwa ndi matsheloni hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuṱahe kha phalaphala FM vha foramu ya vhubindudzi ḽifhasini ya G20 Global Business Forum for G20 vho sedzesa kha zwipikwa zwa mashango ane a vha tshipiḓa tsha G20 nga maanḓa phambano dzine dza vha hone ḽifhasini dziminista dza gwama kha G20 u bva matshelo vha ḓo fara therisano nga khaedu dza zwa masheleni u dzudzanya mbekanyamaitele ya ḽifhasi ya ikonomi na u lambedza themamveledziso muṱangano wo sedzesa kha gwama une wa khou rangwa phanḓa nga vha muhasho wa gwama na vha bannga ya vhukati ya Afrika Tshipembe u katela zwigwada zwina uyo muṱangano wa maḓuvha maṋa Cape Town u khou vha hone sa vhunga vhuledzani vhukati ha ḽa Amerika na ḽa Afrika Tshipembe vhu tshi khou vhilahedza vho Cascovadia vho imelaho muvhuso wa ḽa Afrika Tshipembe kha G20 vha ri hu sathu swika ṅwedzi wa Ṱhangule vha khou ṱoḓa u swikisa themendelo kha President Vho Cyril Ramaphosa. So we will use all efforts to try and ensure that the recommendations we make to the G20 countries, one, do find their way into the communique that comes out at the G20 summit in November, and two, that we work with both countries going forward to track the implementation of recommendations that we make. Valioro la Freedom Front Plus vari miraḓo ya ḽihoro na vhatikedzi vha tea u pfesesa zwo ri naho hu na vhurangaphanḓa vhuswa kha ḽihoro fhedzi zwipikwa zwa ḽihoro a zwo ngo shanduka zwi khou tevhela zwe a khethiwa vho Con Mulder sa murangaphanḓa muswa wa ḽihoro vho Mulder vhane vhathu vha muraḓo wa phalamennde vho khethiwa vha songo thoma vha itelwa khaedu khuvhanganoni ya u khetha miraḓo ya ḽihoro mulovha nga murahu ha musi vho Peter Groenewald vho hana u dovha vha khethiwa muraḓo wa ḽihoro phalamendeni vho Wouter Wessels vari vho Groenewald vho nanga u sedzesa kha mushumo wavho sa minista wa tshumelo ya ndulamiso fhasi ha muvhuso wa vhuthihi ha lushaka GNU. There's a lot of support
for Dr. Groenewald out there, a lot of people that believe in him, that voted for us because they associate with him and they do have respect for his stances and his character. But we believe that we are new leadership, but we have the same core values, and we'll communicate that, and he will also play his part to tell the constituents why they should still support us, and that he did not go away from the party. He's playing his role still as minister. Minista wa mudagasi Bokoshenso Ramuhupa na musibado ambana banyandatsa mafhungo nga awara ya vhufumi na vhuthihi maṱavhelo zwi tshi tevhela u ḓivhadzwa ha luṱa lwa vhurathi lwa u khawakhawa mudagasi u ya nga u sielisana nga vhupo. Vha Eskom vha ri u engedzea ha luṱa lwa vhurathi zwi khou tevhela zwe havha na zwiṅwe zwo tshinyalaho tshiṱitshini tsha mudagasi tsha Kempton vunḓuni ḽa Mpumalanga. Vha Eskom mulovha vho ḓivhadza luṱa lwa vhuraru nga ṅwambo wa zwiṅwe zwo zwa tshinyala tshiṱitshini tsha mudagasi tsha Majuba na Midupi. Ramafhungo wa SABC Nosipho Radebe una zwinzhi. The return of power cuts followed over 20 days of uninterrupted electricity supply. The power utility says the implementation of stage 6 load shedding from 1:30 a.m. will enable it to replenish emergency reserves and prepare for the week ahead. Eskom is set to give an update to the country at 11 this morning following this latest major setback. Nosipho Radebe, SABC News, Johannesburg. MEC wa Mwasho wa Pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng Vho Matumechilwane vha ri naho ha rumelwa vhalindi vha private zwikoloni fhedzi vhaofisiri vhane vha thivhela vhutshinyi vha ḓivheaho vhukuma sa amapanyaza vha tea u vhona uri hu na tsireledzo zwikoloni na vhuponi hoṱhe. MEC vho bvisela khagala uri zwikolo zwi paḓaho maḓana mavhili vunḓuni zwo ṱaluswa sa zwine a zwo ngo tsireledzea. Vho Chilwane vha ri vhaofisiri vha ḓivheaho vhukuma sa amapanyaza vha tea u linda zwikolo sa vhunga vho saina pfano ya u shuma lwa tshoṱhe. Zwa u thola vhalindi vha private ndi ḽiga ḽa tshifhinganyana. Suppose that we provide private security, it's a temporary measure. We don't provide it permanently. We send them to the school. Sometimes they are there for a week, sometimes they are there for a month. The wardens are supposed to be permanently working with us in all schools. And that was part of the establishment, that they need to assist and safeguard our communities, in particular with the schools. In the morning, they need to be visible in schools. In the afternoon, they need to be visible. But more importantly, the critical cog in this strategy that we're implementing is the community. We really need the community to be on board. President wa shango ḽa Botswana Vho Dumaboko vha ri miḓalo yo vhangwaho nga mvula khulu u mona na shango yo vhulaha vhathu vha sumbe hu tshi katelwa na vhana vhararu. Mvula yo na lu paḓaho vhege. Vha muvhuso vho vala dzibada dzi sa tshimbilei na zwikolo lwa tshifhinganyana sa nḓila yo phulusa vhathu sa vhunga hu kha ḓi lavhelelwa mvula kha maḓuvha a tevhelaho. Vhathu vha tshigidi na maḓana a sumbe vho pfuluswa fhethu hune ha dzulela u vha na miḓalo. Mafhungo a guma nga u rali, fhungo ḽihulwane ndi ḽa uri vha foramu ya vhubindudzi ḽifhasini ya G20, Global Business Forum for G20, vho sedzesa kha zwipikwa zwa mashango ane a vha tshipiḓa tsha G20 nga maanḓa phambano dzine dza vha hone ḽifhasini. Mafhungo a tevhelaho ndi ḓo vha vhuyela na o nga awara ya vhufumi. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia yo vha ya vho ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Clientele Funeral Plans i ṋea vhone na muṱa wavho tshirunzi tsha tshoṱhe. I badela tshelede hu sathu fhela awara dza 24 yo katela grocery, zwiendedzi na mbuyelo dza u tibula tombo. Vha nga dzhenisa vhathu vha 13 kha plan nthihi. Kha vha wane mulalo wa muhumbulo ṋamusi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi FSP i re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Avbob yo ni farela mulaedza. Ri a ḓihudza u ni ḓivhadza nga 65 Alive Cash Benefits ya shumiswa. Ri khou ṋekana nga tshelede i paḓaho 13 billion rand cash kha miraḓo yashu musi vha tshi swikisa miṅwaha ya 65. U tumbula zwa uri ni nga wana vhugai kana u wana mafhungo nga vhuḓalo, dzhenani kha avbob.co.za. Avbob, ri fano ni thusa nga nḓila nnzhisa u fhirisa zwine na humbulisa zwone. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. FSP 20656.
Usalondi uri ndo rumira CCMA, taizo ya makhanike, kana blacklist wa usongote yao. Plane za clientele aziduri, na wane bawana chumere za mlayo zisuka 670,000 rand nga ngwaha. Rikatla taizo zile naona za chichaba, bugebenga na mushumo. Baimeli bashu, wane atika zo hours za 24 nga dhuva. Kawa SMS ifi parapara, ka 32281. Clientele General, di FSP otenderwaho, na ndina kombosi ya uchilo iren license. Mira yeti wa iwana online, utoshmambadero na mira yeti waho. zvikonadzera chiridzi cha mudzimu ngauralo Gondovhugala ivadisira bepa lautoliwa mudzimu rikopemberera navo nepotecheresa uphalaphala FM na ming'waha yote sonda ino 23 Luhuhi 2025 kubva nga 8 kusvika nga 11 nga macheloni ritodiphina nga upfa na uvona vora muzika vanji va gospel vachikorenda na ulosha tutui Minister Lufuno Dagada, Tsiko Mall, Bishop Roxley Masebe, Repson Rambuani, Ndo Changes, Anointed Patu, na vamwe vanji. Ezwi zvote, vone vatotalela twi. Kazwile zva kudavidzani zva chitichi, nga #60 rinanwi. Hey, ni diva zvakare ine haingabvi milomoni ya vatu. Tag 60 rinanwi misi yote ndi Parapara FM rakadava rote kaino mbeke mshumo ya Gondovhugala unplugged rinavo vaimbi vasho vaimbi vane vadava koridzinza kadhara namusi richikolosha richikoluva mudzimu richikolivuwa mudzimu kha zvote richidova puralivuwa mudzimu kha laure ming'waha ke ya furati yosvika ndi ming'waha minji vukuma ine ayongotodoweleya vatichisi wa Parapara FM wavye wasvikisa ming'waha ine yava ya 60 watenda zvauri ndwaluwa watenda zvauri handikogogodhera unge ikauyiwa mindendeni risoko futi panotemba zvauri aiwa valuwa vashungeyo ndai nidofarisana nacho chitichi nichienenge mindendeni yavewo nichiyowanano nala ane navanofarira unenge ainengei zvino hai rikobvira panda nembike mshumo yeshe Gondovhugala unplugged machironi ya vudhivu kumanga utorari usvikenenge ngawara nevawara ya vufumi na vutihi zvazvino ndichikomba navone ngautorari vaimbi vasho vono vahone apa nduni dzakasho ndikadita kuwereri ndiri navone haari vahone ngani putsini ane pano nduni dzakasho tendo kavasendere vave shpida vade vave hone vavone richikolosha richikoluva mudzimu richikolivuwa vuhone hawe richikolivuwa vugala ha mudzimu richikolivuwa zvote zvine vakoriitira zvone ngauri ndi mudzimu vafurupedzeaho ndi mudzimu vakonaho ndi mudzimu varandalama vane mulalo zvote zvine rangatama usvikerera riyasvikerera khavo nga thabelo ngauri vayakona nahone zviyakonadze nahone vakadidoritela zvote zvine ratama usvikerera vatichisi wa Parapara FM zvazvino ya hukododubabuse hafu ndichifurupira notemba zvauri volugela ngauri vahone hapa vari ndifi mukhuwa wa Limpopo hune ndakanda honei namusi uchigontirini vari huwadubabuse vari nduri hote une ndachimbira honei zvote zviyakonadzeya khariyo vari chikotanganedza vo Rambuani musi vachikodangeno stage ni chashuru vandeni vachikodornechedza muzika kadhuva la namusi vo Rambuani chipinga ndi chavo. Thank you. Endina, yoriva ngapi? Endina, iangapi? Ndina yangandia morena, ienda farandia yeso,
hange makoreni aungavina katise chenecho chine mutuaita china maramba mumwe na mumwe unodiambera pamba hamuzimu mumwe na mumwe unodiambera pamba hamuzimu arari nikombe nidokana zenezo arari nikuruku nidokana zenezo arari nimbava nidokana zenezo chimwe na chimwe chine mutuaita china maramba mumwe na mumwe unodiambera pamba hamuzimu mumwe na mumwe unodiambera pamba hamuzimu vananga vananga we vananga 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 we vananga we vananga we vananga we vananga we ntetsereseni urinichire samuti one kava ntetserese ini ntetsereseni ntetsereseni chimwe na chimwe chine mutuaita china maramba mumwe na mumwe unodiambera pamba hamuzimu 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 Hallelujah. Hallelujah. Wadifa karekene kagundohugala wadifa. Ish kabari ish. Kabari mawe. Kabadopfa ruri kotenga rutarufiyo. Ei! Ahuna chine mudzimu asichikone ukona zote karete mbarote naswisa konaze ahuna mudzimu ukona ati wapi ahuna chine mudzimu ukona sote na swisa ahuna chinde mudzimu ukona sote okona na nevo ndiambane mukuwa anyita moto kabatu nga mudzimu kosi amabose udokona nabone vadofana na nevo ni mudzimu wa manda asaparewe ngachetu ahuna mudzimu ukona sote ahuna mudzimu ukona sote. Come on, jump, 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 jump. Come on, the band, jump.
Parapara FM asi radio ya Chipasa. Ahuna chini muzimu ukona zote richirai. Ahuna muzimu ukona zote. Aribeta ngisara batekereza basogota richi. Parapara FM. Hey. Yeah. They have what they have it. Record the pinesa. Record sokore #60. Oh my God. Parapara FM. Burambuan. Inda. Urini. Ndakarone ketwa ndikapange. Rekodiwa nando takara chote bwo. Rekodiwa mudzimu wango. Ndizvabukoma. Ane namusuka tepenyisa. Onoritera chimwe na chimwe. Ane urita vatu. Onofulufedzea misi yote. Ane musi vatororwa nawo vachivononga ringavi vatu. Chiridzi chawe. Ngachiridzi chawe. Yeah. Mudzimu vaita zvine ravashone. Keli duva na musivo Rambuani rikopembera mimwaha ya furati ya kashi. Yeah. Hechi chitova chiridzi cha mudzimu mimwaha ya 60. Utotelana nori mutu wava 60 years uya mundendeni. Yeah. And achiya mundendeni araukare vavomiya chivachiuya vobhebha vapanya. Ndizvona. Zvino Parapara FM yobhebha vatecheresi and vakoengedzera vava vanji vanji. Ndingoyo. Thank you. Burambuani. Rekodiwa ngamanda. Rekodiwa isa hechi chipinga chavo ubahone namusi. Nerikotoriwa uri Parapara FM. Yavona zote uri vaimbi vave hone. Liduva lana msila urosha. Yatova live ngautoraro. Kavaimbi venevo na mkoa vahone. Zuyambori mkoa ndi mutu. Ende nikotori wori Parapara FM ikokono uvona uri mkoa kane ati mutu lediti. Ndi chiko that ndingandikotua. Hai babona rori unaone vakoya hone. Zuyabona rori ndo ambadziwa ngamea nduwa. Vachiyange panda zuyabona rori vakoya panda vangi vakuumela mrawo. Ati akamela mrawo ti. Hezwi zvikoitiswa ngauri wachira zvavudi wamara zvavudi mufumakadzi wone asade na vana wavana vana muri na vautonda zviita uri usvike na Parapara FM kari ndiri dange rekodiwa ngamanda Burambuani rekodiwesa vatichese wa Parapara FM rekadiva roteka inombeka mshumo ya Gondovhugala usvika awara ine abawara yavo 10 #60 rinanwe rekadiva roteka unplugged ya vudivukuma ngautorani risa hangwi hava vonokodori disela muzika wa vudivukuma wokunaho ngautorari ndi variali wa sound production rekodiwa ngamanda na dzina lilavo pedzia zvazvino kha vanitendere mutesi wa Parapara FM rimbodzitori gidi riye kha ra muzika ubva muraoni yanengei mulova namba mulova ula richialuwa radiva wana vangomu radialuwa usvika zvino richikwamba ngorari vakadhi vangomu angava anyi hungava honyi uyo mutu rikwamba ngava bishopo vofatuwani Roxley Maseve
Martorio Pembela Rote, Carta Barime Average Hapa, Carta Wanabuna Mue Hapo, Never Rene for High and Kababa from Matekia Pate. Already was not one, but I'm my father Butu. Or you never to go there at stage. Aripendi Pururu! Kama sasa ina Richie Sasso, Richie Sasso Mutiri, para ina moya sigis. Riri. Amen. Karabano mzimu sanda. Ena po haya ni kama turugise na kone na rambo ndo bakati bopa chie. Kesho alipemi pururu. Mungwe tubalana musi. Roto dandara. Roto pembera. Richi pembera. Para FM. Arimberotiri. Dakaro. Basagiri never tanga batu. Banana kono tapasi riri. Karitepa siwala. Karitepa siwala. Rina babishobo. Rina botokotela. Basakara hey. Bana hura rachiriti. Na para FM. Mipururu. Yay! Chikanda turi, I was at a tea. Hey, Tonga Bassamo to a new Tata Turi. Chikanda Turi. Arpemi Pururu. Takaro. Now, not selling Dorothy. Caritas Masitori. Savantoti. Alone Takaro. Mungam Diambana Mutay, on Pras Natagaro, Ahumra Shakuri, Angaliwana, Kambokuma Sasa, is Botomi. Hari on the cover, and Rambu Hosi, I said I'm at Robo, I want to get Nango, Awera, Calibra Torri, Arisementa, Dakaro, Lipa Murena, Dakaro, what about Dona Santa? Then I went to come to Tanda. Really, Dakaro, Lipa Murena. Can't let me put on. Messia, all Vampero, I don't. Can't there are really. Takaro, Lipa Murena, Dubana Musi, Rota Pembera, Vai Musica, Musica Rote, Rota Pembera, para FM, Musio Sika, Nimwaya Brati, 60 years, and they're happy. Ricosti
Susi. Ready? Aichinani barambo vandi vasomatisera. Vangatasuwanga kiri vane kana ngambulance. Ari pami pururu. Takaro he, 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 takaro. Keso, dimusiri koti pina pano. Kaba toro solo sawa ramboani. Horumbo rupi busi. Keso, kante mangavre yeke basi mazari chinisan. Are you ready? Ready? Muchungazi mutakaze, takazani motimu, wa makolene. Muchungazi mutakaze, takazani motimu, wa makolene. Aunanya nifuna, upira jeso, wa makolene. Aunanya wafuna bo, upira jeso. Wamakore kama pengeno wapikeje mutungazi mutangaze obarera na muti mubahasho oho nemusima tochina venga ngo mutamuni anoba venga uri bakoita busa malo echukwi mutu yakonda kama pengeno China, venga como pavuni, andova venga, uriba coita puse bone, ayui, mucho ya fanda, aripami pururu, wati jana sekana, ndichirin di kakara pundu, vari pundu, ndichirin di pinpiros, vari osho, riri, di kakara pundu, pimbiri osho, di gwende, Kanta misana santa tama kawana santa. Kama pa. Okay, arupami pururu. Kama satanga ina barambuan. Riakanda mabete. Are you ready? Kama misana minu ya sikisi ntanane kwa hayani. Wawano wisana pone na mkapo wasa dosa. Minu ya sikisi kayata isi kwa sikisi yes. Are minu ya sikisi. Riri. Hapo ni kupinga cha freestyle. Kama za chinamba na mbone riba. Hey! Baba na neba kana ropo na mkori tsai. Ready? 60 years. 60 years. 60 years. Karibu neba kana. Ribani wa ekulu. Baksana ho mutoto. Auchenda nama. Mipunuru. Okandi afara. Ndiko tanga ro pesa haruru pi. Ndobona murana jisu. Borambo ndikapa kwa microphone. Na bombe masebe. Odengera umtare mutesi. Keso. Get the microphone up. Wakanda mkuwa sino hobipa. Waibana nasu jionia mkumba watunzi. Arupemi pururu. Mipururu kaina. Ritomange. Riri. Kari. Richimbari. Domo namurena Jesu. Domo namurena Jesu.
ndobona morena Jesu ndobona morena abaphe maphunga akhe kobo butanzi ari phemi khululu awunama wa 2024 musilibandalo hakala awunama wa 2024 musilibandalo hakala brabo osika satane wa chibumba achiri nyoncha yakane ari opatangane achiri nyoncha yakane kaba ndawu ya chuta brabwane ene Emmanuele muchiti wale fasilote wame kwada sana kati kusipete watu nena warambu watu ria china ari pemi pururu ari pemi pururu kaina ari Asitikone na para FM waya sigisi ipakaye nachiriti chamure na jeso nachiriti chamure na jeso nachiriti chapara FM waya sigisi nachiriti bipululu karida bipululu enepo kababa ne bishop wa mkara chibachinera ruri Ashika ndawia chuta asakundwi ngachiti ene muchiti wale pasilote ichikatiba radio venda ichikatiba radio venda ndikazo ina mimwaya furate 60 years Para FM, Rinanui, Misiote. Para FM, Rinanui, Misiote. Para. Thank you, Jesus. Para FM Renanwe Misiote rekodiwa ngamanda ba Bishop vo Roxley Patwane Masebe rekodiwa ngamanda ba Bishop hurini ndoto kwetu ndovuana matenga ndito ngaluranjiva kana gone siko pupatsina rukori yangi kana matenga ndiya chipio matenga ndiya luranjiva ba Bishop rekodiwa ngamanda mingwa haki ya furati iamba mini mingwa iamba zvauri hoyu mutu anofi para FM o aruwa ovina ngachivenda riri ovina osvika kauva muurwane wavukuma wakonojiana cheo dzimwe natsinokonda nasakondi dzava dzodzura zvavudi ngori honohuliwa apa 60 years ndoaruwa wavukuma hezvi zvithu zvasiriasi ngaromboda so ndoaruwa zvavukuma ndovona huna mamwe madhansi ane ndova ndisahumburi uri vabhishopo vakhawo zvezvi vakosokori keso rikochimira nachipika
va bishop mane. Rekodi bwa gamanda dibana budetere. Rekodi pina sabusunzi mungangomu akenzi ya chukela busunzi ya buchati barusigiri wila nga magona nga maganu mubambara change gechinwi kana butata chinwi kana mini busunzi ngotakara chincha basugiri ya brown nda. Rekodi bwesa kezo batichisa para FM rekobera panda na mbeka mishima ishia Gondovhugala machirani abudibuku mangara rich kadiri #60 rinanwe Gondovhugala unplugged rinabo baimbi bashuka dana rikolosha tere rich kaditenda kala uribone bakadidela setara la chila office la Facebook ndi para FM rinanwe misiote badori wana inenge ka YouTube basoko shika bare #60 Gondovhugala unplugged badori wana nga utorero zwa zvino hai rikotenda kaura rikobvera panda na muzika vahone baimbi bashu apa onodiva hone tsikomolo ndiye nonokouda zva zvino hapa ruvandeni ripfe haure namusiha rofarerwa zvipio rikolosha hani mudzimuka vatonde mani avaitere zvote ene poune vanga vahone misi yote kazvote zvavo zvichimbire ngauri ndi mudzimu mukona zvote ndi mudzimu afurupedzi yaho zvazvinoi ridova richikovidza tsikomolo achikodangeno ruvandeni arikanzve nga muzika wavudi richikadiri #60 rinanwe varimini vuchilanga nditsumo ya urivoluga aridota kuva rote riri apa vuchilanga nditsumo ya urivoluga vuchilanga nditsumo ya urivoluga vuchilanga of Christ, who my own
para, 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 para. Mipururu, mipururu. Yes. Ribonibu, 60 years. Para FM. Renalwe Mesiote, Vumayo Nefet. Hallelujah. Uchena furufe. Kabote bao Jehovah. Gauri uda. Gachifi hinga uchena furufe kabote bao murena gauri uta gachifi hinga harendu findura harengu sendera ene uta gachifi hinga wabita uyafa wahumbera uyamekeza murena anativote vamute daho uchena furufe kabotembao murena gauri uda gachifika harengu findura harengu sendera ene uda gachifika uchena furufe kabotemba omurena gauri uta gachifiga kavare hendweka varendweka una batho aba betu kavarendwe kanipa chibizo kavarendwe Zonda.
Chifururu. Cheese. 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 Wofanderwa, wofanderwa, ngazitendo, ngabukara, wofanderwa, 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 wone, mure, wone, mure, wofanderwa. Tendo na bugara kaye, tendo na bugara kaye, tendo na bugara kaye. Jesus, Jesus. Bade bawabvisa mtu buseni amovea na mahosi. Hallelujah. Uyari waratiwa awiyedza tsini awudisa khaiwe khaye nemune awutanzwa awita muthu wanaka wavonala tshedza tshawe tsha vonetshela vhutshilo hau swiswi ḽoṱhe ḽa balangana. Ndi khosi ya mahosi, ndi murena wa marena, a vha hone zwi a tshimbila, a vha hone dzo valewaho nḓila dzi a vulea. Haleluya. Vhasemi vhavho vha fhaṱutshedzi vhavho nga dzina ḽa Yesu. Kha ri mulwele zwanḓa. Haleluya. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hashtag 60. Renanwe misiyote. Rekadiba rote kaino bega mshimo ya Gondovhugala batyesu wa Phalaphala FM. Ya ova ene tsiko malo ordelana uluva havhuḓi vhukuma. Kha vharendwe mukona zwoṱhe ngauri ahuna tshine tsha vha balela. Hallelujah. Amen. Tsiko. Ndayandu. Hu tou itani? Ndo vuwa ndumbelo fangela. Ri hone. Khezwi ni hone namusi hafha kha ḓuvha khele ri khou pembela miṅwaha ya 40. Namusi ndo tou swika nga tsha vhukoma, a thi ngo tou rumela, a thi ngo tou founa, a thi ho kha kholo, ndi tou vha hanefha. Ani ho kha kholo. Hai, ndi tou vha hanefha. Ni tou vha henefha. Ndi ri vhathetshelesi vha hangei nnḓa vha khou tou ni pfha zwavhuḓi. Ndo vhona na miṅwe ya milaedza hafha vhathetshelesi vha tshi khou ḓirumela vha khou sumbedzisa vha ri hei ka nḓila ine zwa khou tamisa ngayo tshi zwi sedza hafha nnḓa u tou tama na uri ngoho khere wo hone hanefho tsini. Nga maanḓa u khou ḓifhesa hafha fhethu. A zwone? U khou ḓifha. Vha khou vha pfha na vhathu vha khou tou zwi amba. Tsiko, u bva hafha ri khou ya ngafhi mara? U bva hafha tsiko nga Matshi ri ḓo vha ri hanefha tsini khoroni hafha. Ya nga dzi 29 dza Matshi. Ai, ndo pfala tshoṱhe vhukuma fhedziha kha musi kha mulaedza une na nga tou isa kha Phalaphala FM na miṅwaha hei ya 40 yo tou rali ni nga ri mini khayo? Hei, ri ri tshilidzi tsha mudzimu kha tshi vha ise phanḓa. Vha tshi sedza he vha bva hone na ngoho vha ṱanziela vha ri ndi tsumbo ya uri murena vho luga. Ri khou livhuwa nga maanḓa tsiko ḓuvha ḽa vhuḓi ri. Ndi khou livhuwesa vhathu ri khou vha funesa na Phalaphala ri khou i funesa. Hashtag 60 years of grace. Ubvuma yone fhedzi. Khezwo renanwe misi yoṱhe. Hashtag 60 renanwe misi yoṱhe. Ri khou ḓi bvela phanḓa na mbekanyamushumo ishi ya Gondovhugala vhathetshelesi wa Phalaphala FM u swika hanefhaḽa nga awara ine ya vha awara ya vhufumi na vhuthihi. Zwi kha ḓi vha hone zwiṅwe zwigwada hafha. Ndi khou vhona na Mondzedzi tsha Mutilikwa vho no ḓivha hone vhathu vhashu dzi kha ḓi ḓo vhuya ri tshi vhuya nga hangeni nga awara ya vhufumi. Hei a thi tami vha tshi ṱuwela kule na wailese yavho ngauri hezwi zwo no khou ḓa zwa zwino vha ḓo ḓiphina tshoṱhe vhukuma vhathetshelesi wa Phalaphala FM. Zwa zwino hai kha vha tou ntendela ri mbo ḓi ri gadadzwa a si zwo ri ye mafhungoni awara ya vhufumi. U vhuya hanefho a u tshena zwiṅwe hu ḓo vuwa bonyongo.
SABC News yotiimisa unga yote naonesa jisiya ivatisela mavungo ka Phalaphala FM rinaye Ramwata. Riaure yendamu rena eirina taka haroka iwe eririaure rendamu murena erina taka haroka kai zina lau Gaurindi we mure enawa ardoimba etina na utina lirendi we iwe mure enawa elitina la utina lirendi we gaurindi we mure enawa pergunta care ramo matsanga ote ewarifa aripergunta care ramo matsanga ote ewari atsina lau lirendiwe gauridi we mure enawa wasote ropuruswa kazi kwekwe ngazi piwa zaukosi eririshera muya woketswao iwe ritatserote gata eririshera muya sera woketswao rinde ritatserote gata kalo zinorirrimutiwe ndauturucherwa onerivo bona uchepanda nangwemi bundu icheon gemusan ono eriringaitakarotoka rindaridori rimatakaro adoswimaruti hanagaitakaro rindaridori angaitakaro Sobo
maruti ngaitaka taka ritoni tangana ngaitaka ritoni tangana enegei. Emuo hota uchifa upita taupo nenepa hapita tabani ya Golgotha upingwa nanga kaida tabanita ardosimarote yako upingwa ardo jabari yemuo otau iwa ita taupore hebari taupore ta hebari taupore ta taupore hebari ta ita hebari ta ita hebari ta ita hebari ta ardosimaro hebari ta ita hebari ta ita hebari ta ita hebari ta ardosimaro hebari ta ita hebari ta ita hebari ta ita. Cheshango la sigua chakare kare ardosimaroter warufuno na chirizi sinofana na swabo ardosimaroter cheshango la sigua chakare kare abari minwo warufuno na chirizi sinofana na swabo fanasa bonaka boruka bone bonaka riri boruka bawandeme uye bamuti muwanga kamalenko si malibongwe yeah malibongwe yebo ka ardosimarate we say kamalenko si malibongwe yeah malibongwe yebo ka fanasa siti wena wetu upakeme wena wetu upakeme wena upakeme Jesu pakeme Jesu uyala lena uyala lena Jesu uyala lena uya andosimari sipezerere Jesu uyala uya andosimaro tere
Ardo Shimano Teddy. Oh, Uyape. Oh, Uyape. Uyape. Peñera. Uyape. Yerera. Bonani Mure. Na yes. Achipa Mako Leni. Ardo Shimaro Teddy. One ene we ya fe raba. One achibuya sangonia. Ardo Shimaro de Rosu. Hallelujah, hallelujah. Rendani, elitsina la wali arwena Yehova. Hallelujah, yeso. Rendani, hallelujah. Rendani, hallelujah. Prophet, Rendani, elitsina la wa murena Yehova. Ori waporora, ori siberet, ori waporora mamuatseni hallelujah. Hey, 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 Rendani, Rendani, hallelujah. Hey, Fatu, what did I? Ario, Eh, Kezi, Reneva, Recorrenda Zinalam Ren, Recomuhulisa, Recorosha, but yes, Parapara FM, over any anointed Fatu Hoyo, Mosina and Achkorkanzonga Musica, Recorosha, Kadwana Mosi, Fatu Jamba Mini coming one meeting out Rari, Kakasho, Recopembera Maduba, Hayakana Mingwaha, hey, Yafurat. Hey, Gatori Chilizi Chamzim, with the one over Patia, Umshuma Mugaba. Design. Achungo to Asungo to Bakamanda, Kana, Gaudibao, Yeah, Chilizi, yeah. Chow top order, Chow Disapa. Recording Bongaman. Recording with Sapato, the Malabut. Keso Matiso para FM Recopera Panda and Beckham Shumasia Gondovhugala. My children have the Bukuma, Gauto, Ono Matave, and the arrival for me, Zasino, Recaruta of Fedzisera. Rwa ino mbekanyamishimo ya Gondovhugala ene po hune baba hone batishesa proper FM ndikadita kwele ndiri haiwa kama ya pala kasetare la shula chi office la Facebook ndi proper FM renanwe misiyote badokono riwana hene pala live basi hango ya pala ka YouTube basokori #60 Gondovhugala unplugged badoriwana batishesa proper FM zwazwino hai karitende ndaba professor zori richibuyai ka holo rutalo fedziselayi hudova na zvinji zvono do itea chigwada munjedzi chamotirikwa hey ya honokweiwa utovori zvimwe vangasizvivone mara hokweiwa kava nditendere ndiyambe ngotoraro vatiresiwa parapara FM hokweiwa zvazvino hafai dzikodo tovuya chote kava nditendere ndisive ndapedzana chipinga rimbodiva richikovavidza vachikoda ngeno panda uitero renavoi bakono rinekedza muzika wavudi hapala katiatare Facebook kavaye hone vavone kavaye ka YouTube vari #60 Gondovhugala unplugged vadokono riwana hone rikova disera muzika wavudi vukuma richikadiri #60 rinanwe rikopembera maduva amabebo akasho kei chamotiri kwa kwaya ruvandeni zvazvino ndiene fua hune vakodirugisa hayi vonakanga manda havala varanga ngeka zvirerudzi zvavudhavidzani vakovavona haonakiwa ngamanda ndikotovona navone vanenga vavorwanga chena fedzi nduri zvikotosumbedzisa uri hava vathu vodiimisera zvazvino karitende uri aiwa zvinji vadotopfanga vone vane nekavantendere ndife ruvande UAAC chamotirikwa kwaya mulalo majasi karuge chote zvino dzitukuka dzivopiwe
zopringana chote zvino ri tshi khou celebrate 60 years ri na nwe misi yoṱhe kha vha ri vha kanzwe nga lwa u thoma Mporofita Juwele Porofita Juwele Porofita Juwele arizipinganizwa mapere Porofita Juwele mudzimu vatosulula muya wavo kana mayote Porofita Juwele 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 arisipinganizwa maperero Porofita Juwele
halala 60 years halala 60 years halala ndi msirikorano diphina kha Phalaphala FM ri na misi yote zwino luimbo luno ra khou vha ḓisela lone zwino yenoni ndi special composition lo to sikelwa twi Phalaphala FM kha ḓuvha ḽino ḽa ṋamusi ri tshi khou vhona vhundeme vhuhulusa nga maanḓa ha uri riṋe sa tshigwada munzhedzi ndi tsha mutili kwa US ri to topoliwa vhukati ha dzi apostol khwaya nnzhi hapfi hai kha ri ḓe ri pembele na tshiṱitshi nga ḽino ni ḓuvha zwino ri khou imba happy birthday hafha ndi a pulpela uri hezwi ri tshi to fhedza u imba happy birthday hai na khekhe i ḓo vha i khou sendela ri khou sokou pfhesa uri mulanga tshiṱitshi kha musi vha ḓo vha tshi khou sendela tsini hafha vha ḓo ri surprise nga khekhe musi ri tshi to fhedza holunoni luimbo. Guru 60 years Hallelujah, 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 hallelujah. The last track ya yo fhedzisela pano ri tshi khou gomedza i tou vha basela zwi ḓo naka hani hezwi zwithu zwi ḓo naka hani hezwi zwithu zwi ḓo naka hani hezwi zwithu mubveledzi kha vha litshavho muna vha fara founu ngafho vha ite zwo fanelaho zwi ḓo naka hani hezwinoni zwithu kha ri ḓo bandela mudzimu zwanḓa roṱhe kha ri bandele zwanḓa mudzimu roṱhe ya kha ḓuvha ḽino ḽa manakanaka kha ḓuvha ḽino ḽa manakanaka zwi ḓo naka hani uḽa mu microphone wa vhuvhili ri tshi khou ralo u khunyeledza hafhanoni ri tshi khou ita zwi ḓo naka hani zwa Phalaphala FM. Hey,
amba nabone idhani hane nothe nonetaho nolemelwaho ndi dunia wedza nne Jesu na uzivizwa nuzotsuka zidotshena zothe zidonaka arte mangamela njaro takapeli Gondovhugala vasatutuwa khamusi maipfi mavhili mararu fhedzi ane vanga toisa kha vhathetshelesi hangei nnḓa na khasho kha miṅwaha ya 40 kha vhathetshelesi hangei nnḓa khasho khei yo fhedza miṅwaha ya 40 ndi zwithu zwihulwanesa nga maanḓa zwi khou sumbedza u naka zwithu zwi khou sumbedza u hula khasho khezwi riṋei ri vho ḓivhea hoṱhe hangeini zwi vho ḓivhea zwo funa khwairi ya tshamutelikwa nga kha khasho yeneyi ngauri yo aluwa zwihulwane vhathu kha vha ḓiphine kha vhatakale ri khou livhuwa nga maanḓa vha tshamutelikwa ndo livhuwesa nga maanḓa lady t ḓuvha ḽa vhuḓi khezwo vhathetshelesi ri khou bvela phanḓa nayo mbekanyamushumo ishi ya Gondovhugala vha gai vho magidi afha vho magidi nga tshihaḓo kha vha to ḓa ngeno miniti muthihi fhedzi vha hone vho vhonani magidi afha u bva hafho ri ḓo mbo ḓi ri gidi ra rengisa ra thoma ra badela zwikolodo zwashu ra vhuya ri tshi kona u bvela phanḓa na mbekanyamushumo vho magidi ri khou vha ṱanganedza mani u vha hone fano na musi henda nne vhonani magidi ono uḽa wa security chankhoikhoi na nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa u ṱanganedziwa u vha tshipiḓa tsha hone mushumo mungafhangafha nda ri khou livhuwa nga maanḓa vho magidi u vha hone havho ḓuvha ḽa vhuḓi khoi kha ri mbo ḓi yo badela zwikolodo zwa zwino ri tshi vhuya u hone lufuno ḓagaḓa ri ḓo mbo ḓi vha si zwo ha ri khou mu ṋetshedza luvhanḓe thengisoni ya vho magidi ri na zwitaela zwashu zwo dovha vhuya ngeno phanḓa si zwone ro dia tshankoikoi ro ṱwa ro dia tshankoikoi ro vhuya chankhoikoi in chankhoikoi out zwino ro ita chankhoikoi in again hei ri na strategy tshavhuḓi ri na nḓila dzashu dza khwine vho magidi kha vha ḓo amba na vhathetshelesi vhashu afho vhathetshelesi ndi khou dovha futhi nda vhuya futhi nda amba navho ndi khou fanela u takala nga maanḓa u vha tshipiḓa tsha hono mushumo vha siho fano vha khou ṱahela vha khou tou zwi vhona kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ri khou ḓiphina nga maanḓa ende zwi khou takadza nga maanḓa ri khou ita ḓivhazwakale ri khou ita ḓivhazwakale khulusa mara a tho ngo vhuya nda vha vhona vhone vha khou thethelela hafha tshamutelikwa tsho ima tshi hafha luvhanḓeni ndo vha ndi kati a vho ngo vhona ndi khou phumula na biko
What is Renepala? Ndi zwabudinga maanḓa zwi khou takadza nga maanḓa vhaimbi vha khou ri takadza nga maanḓa vha khou ri fhaṱutshedza ende zwi takadza nga maanḓa hezwi u tshi khou fhaṱutshedzwa nga vhathu u tshi khou tou vha vhona thwi ndi zwavhuḓi nga maanḓa na vhone thi vha khou vhoniwa thwi na musi na nṋe vha khou mbona thwi ndi tshi khou vhonelelwa hafha kha Phalaphala FM zwino the u tshi khou vhonelelwa hayani na musi wa ita vha sokou tou tanga murahu aya zwino henda ndi nṋe vhonani Magidi onouḽa wa security chankhoikhoi na musi ndi khou vhonelelwa ndi hayani #60 #60 ndi zwa vhukuma fhedziha vhone vha nga ri mini kha khasho vho Magidi ndi zwithu zwihulwane nga maanḓa zwithu ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ndi khou pfa ndi tshi khou takala nga maanḓa heyi khasho ro itikedza u bva murahu ri tshi vhaṱuku ro guda u amba ri tshi khou thetshelesa yone i tshi kha ḓi tou pfhi hei ndi radio Venḓa ya vhuya tshintsha ke zwino ndi Phalaphala ri tshe nayo ri funa nga maanḓa ri na misi yoṱhe #60 na thongo vhona vha tshi khou ita khoikhoi hafha thongo zwivhona kha vha ri ndi tou vhonelela hafha kuṱeji ndi kuṱuku ndi vhonelelo ndi avha vhasi henda ndi nṋe vhonani Magidi onouḽa wa security chankhoikhoi vhathu vhanzhi vha ri ndo vhifha nda ya kha miyanga ndi khou lila ndi ri miyanga vha ri ndo vhifha vhathu miyanga vha ri ṅwananga ha ngo vhifha o tou nakisa zwiṅwewo nda takala murena ndi muhulwane vhone ngoho vha ri vhone vho tou nakisa zwiṅwevo vha ri ndo tou nakisa zwiṅwevo vhone vha takala zwi amba uri thungo vhifha vho tou nakisa zwiṅwevo zwine a zwi fani na zwa vhaṅwe ndo naka ndo tou nakisa zwiṅwevo hei hayi ndi khou vha pfha vho Magidi fhedziha namusi ri fhano ri khou pembelela i miṅwaha ya 40 ine na vhone vha khou tenda uri vha tshipiḓa tshayo vha nga ri mini kha Phalaphala FM thina na maipfi ane nda nga amba mara zwine nda nga tou amba ndi zwo ri Phalaphala FM ri khou i livhuwa Phalaphala i khou ri alusa ri khou guda luambo henefha so ri takala ri henefha i ya ri mvumvusa ri tshi khou lila i ya ri khuthadza chankhoikhoi henda ndi nṋe vhonani Magidi onouḽa wa security chankhoikhoi ndi khou mbekanyamishumo i sala i tshi fhela hafha ndi fanela u vha ndi tshiwe tshikoni chankhoikhoi ngauri tshi tonga tshi ḓo shuma badi kha miṅwaha yoṱhe yo no khou ḓa a si tshone tshi tshoṱhe ri ḓo vha ri khou khoikhwedza nga maanḓa ndiri a si tshone tshi tshoṱhe huna tshiḓula tsha mudzingati vhakoma vha tshiya dzaṱa vha fhirisa mudinda phanḓa mudinda mpungaṅwe zwino vha ri khou fhirisa Phalaphala phanḓa ri fhirisa Phalaphala phanḓa i khou ri fungela ṅwando ndi nga tshi ita hafhanoni ra vhuya ra vala ai ri khou livhuwa vho Magidi ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi athi ri khou livhuwa nga maanḓa no vha hone vhavho fano khezwo vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri khou bvela phanḓa na mbekanyamushumo i tshi ya Gondovhugala zwa zwino ri kha luṱa lwa u tou fhedzisela sa zwe nda vha vhudzisa zwone zwa uri aiwa ri ḓo vha ri tshi khou ya mapenduloni a ino mbekanyamushumo fhedziha a ri tu vala nga u tou ralo a ri tu swikela hune ra tenda uri mbekanyamushumo yo fhela kana hani ri songo vha ḓisela zwavhuḓi ha zwine u bva tsha matsheloni tshe ra thoma ri khou tshimbidza zwithu nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa ndi havhuḓi hafho fhethu hu khou ḓifha hone ha ri tshi tenda uri #60 ri nanwe vha fhala kha setara lashu la Facebook vha ya vha ḓo ri wana hone ri live henefho ngeno ha kha YouTube vha soko ri #60 Gondovhugala unplugged vha ḓo kona u ri wana henefho zwa zwino kha vha ntendele vhathetshelesi wa Phalaphala FM ri mbo ḓi ri gidi ri yo vhidza Lufuno Dagada a mbo ḓi vha tshi khou ḓa ngeno luvhanḓeni ri tshimbile na Yesu zwo ri tshi khou yo pendela mbekanyamushumo yashu ya Gondovhugala ndi fulufhano themba zwo ri henefho ne vha hone vha khou ḓiphina tshoṱhe milaedza ndi minzhi nga maanḓa ye nda ḓo i vhona na hafha kha siatari ḽa tshiofisi hei vhathu vha khou rumela vha ri ngori hu khou ḓifha ri khou ḓiphina zwino arali ho khou tou pfhi ngoho zwa zwi khou tou tendela uri vha vhe hone hafha vha ḓa vha khou tou ḓiphina tshoṱhe zwa zwino Lufuno Dagada luvhanḓeni lwayo Kelly, Gondovhugala, Kelly, Gondovhugala, Diri Kelly, Gondovhugala para
Kundola para para, kundola para para, Kelly, 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 kundola, kundolanga, kundola, Kelly, Kelly, kundo. Zikani tendani apareri aremeni ezizi toda mutimu bone bande zikani zikani tendani apareri aremeni Yesi, Yesi, Bone, Zikani, Zikani, Tendani, Apareri, Aremeri, Yesi, Yesi, Asitotirine, Ikeli, Kali. Ikali, kunalanga, kunalanga, Joliwan, Nofiwa Kudo, yeah. Hashtag 60, hashtag 60, hashtag 60, hashtag 60, hashtag 60, hashtag 60. Rinanui misiote. Kelly, Kelly, Kelly Kundo, Gundala Chipichi, 1965 to 2025, 1965 to 2025, say 1965. 2025, say 1965, 2025, 1965, 2025, Kuno, Kelly, 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 Kuno Langa, Kuno Langa, Joliwa. Roma bona, Roma bona, Urivaya Furuvetea, Jesus. Didi Rosimona, Didi Rosimona, Urivaya Furuvetea, Jesus.
60. Happy birthday, Parapara FM. Rikolibu wa ufari wa zwabuti. Rwamingwa hino ni afura tiyote. Bori chimbiza zwabuti badi utosika hapa. Robert Darisa diwe ino diwe ya. Mara wito rijene kafesheni. Bori jenisa kafesheni ra diwe ya bo. Uri huna muimbi mukene na mukene na mukene na mukene. Banga sibe baba peza. Marai. Ndi mishuma ya parapara yote yote. Ridiviwe. Ende vatu vapo vakone varivone ritirivo vachipita chaduva la namusi zvine zviamba zvithu zvinji 60 vone vazvidiva uri nakavuchiro hamutu zviva zvikuhamba mini zvina mapungo manje ane zvaamba ende nerichitosedza rwendo rothe ururera ruchimbira naparapara ripaunga rikolora musi richisedza zvemaritera ritopaunga Nasino di mulor, musirichi setza, separitera, ani paonga, ani paonga, ani paonga, ani paonga, ani paonga, ani paonga, yeah, ni paonga, ani paonga. Any paoga, any paoga, any paoga, any paoga. Seta, viji seta era piraone, uneramone, unerayamone. Seta, sebanite. Sit down.
to the station manager. We say, you are a woman of grace. You live in grace. Favor is your name. You are a woman of prayer, Sharon. Stay in prayer. Favor is your name. You are a station of fire. Stay in fire. Favor is your name. It's your birthday. Celebrate. Favor is your name. In Him I live. In Him I move. Favor is my name. In Him I live. In Him I live. I move. In Him I move. Favor. Favor is my name. In Him we live. In Him we live. We move. In Him we move. Favor. Favor is our name. In Him we live. In Him we live. We move. In Him we move. Favor. Favor is our name. Birka para pa. Wood. Para para FM. Wood. Para para FM. Say wood. Para para FM. Hey. Wood. Para para FM. Say wood. Para para FM. Wood. Happy birthday, #60. Ati di fimi uri, no si farà. Ati di ricana uri, no fulezza mbame. Ati di vici fuga uri, no qualifier. Changa dulusa, uhama zamurau, changa dulusa, utula muondeni. Changa dulusa, utula dunia. Fuga ori, inono qualifier. Ichanga dulusa, utohama samurau. Ichanga dulusa, utsula muoneni. Ichanga dulusa, utsula dunia. Message unet para ya kodisa kaba tejare sibo tange inda uri yes niko celebrate mimwa ya furati ya rwendo le raruchimbira mara ari difimi ari koni utipachi pugari roshika rodoshika mimwa ya 60 and we say #60 but rwendo luka dia panda rwendo lo para luka dia panda ene para ikori ichamba ichisapanda yari ari difimi uri ironozi fara ari dirikana uri airono fureza ari dibichipuga uri irono qualifier
Shashudulusa Utahangwa Samurau Shashudulusa Sachitich Utulari Wanani mahungu akan hanajisi kuanatu bezi muzitu aitia pati Diribirero nitsaminena Ridona Fukaminena Namuri Ezi wari nitsaminena Gondovhugala #60 ihole ahuna mathata ahuna stress ahuna mbilaelo ahuna mbilaelo ridolani ridonwani ridofukani utakata hai uvalele mani ndikone uvalele vada zokotoshota mini pezi ito vakuwa lero na kumbelo inoka ya kachitichi arali veiwe nichingakona kuchimbira mimwa ya 60 wapi na itori narisengeneza nga story rase richikolira nga dzimfuna tanaita dzimbivatsi
na ri pande vetsino ri kono ḓivha uri hu khou itea mini ya zwi bala nga mini uri arali no kona uri tshimbidza miṅwaha ya 60 ine nga lwa nama muthu a swika 60 riri u tonga khou ya pensionini zwino u vho to shuma u dzula vha khou amba uri hai nṋe wanga mushumo ndo ita zwino phalaphala ikori nṋe wanga ndo ita zwo sala vho khavheiwe zwino arali zwo sala kha riṋe hu khou amba nṋe ndi nga ri hu bala nga mini uri ṅwaha u ḓaho nga tshetsho tshifhinga nga heneyo vhege yo fhedzisa why ni sa dzhii kereke dzoṱhe ngori kereke nadzo nori dzi ḓivheye dzi khou nyaga dzo ḓivhiwa through phalaphala vhafunzi vhanzhi uri vha ḓivheye vha khou ṱoḓa vhafunza vha ḓivheye ni balelwa nga mini uri dzhia roṱhe nga sonda na humbela na ri isa stadium ra kereka roṱhe fhethu nthihi nga ine programu vhaimbi vhoṱhe vhafunzi vhoṱhe kereke dzoṱhe fhethu nthihi muhumbulo muthihi muya muthihi habe mudzimu muthihi a rendwa hanefho fhethu huthihi ra vhona vhona vhahashi vhoṱhe vho fhelela hanefho ra vhona habe nṋe ri sokou pfa zwiṱori zwi tshi khou tamba zwavhuḓi na ri ḓisela vhona vhaḽa vho no tamba zwiṱori vha ḓi acta nyana ra vhona uri vhaṅwe vha ḓivha hone ri khou zwi ṱoḓa hezwo zwithu ndi khou fulufhela no themba uri vho thetshelesa vha khou vha pfa ṅwaha u ḓaho nga tshetsho tshifhinga na haningei bivhilini zwi hone no pfhi ṅwaha u ḓaho nga hetshi tshifhinga u ḓo vha muthu wa thovhela o ḓakada kha musi ri sathu vhuya ra to ya kule ri tshi ḓo fhedza na tshifhinga nyana zwiṱuku mushumo khoyo ri khou pendelela zwa zwino ri khou khunyeledza kha heyi #60 yashu kha mbekanyamushumo ya Gondovhugala ri khou tenda kha ḽa uri vho ambesa zwinzhi nga ha miṅwaha heyi na vhubvo na uri ri tshi swikela zwino sa vhaimbi zwoṱhe zwo zwa ṱanganiwa na zwo vhukati hafha mara kha ri ḓo lavhelesa kha musi lwendo lwo no lwo pfhukaho ri dovha ri sedze na zwino ri tshi khou ya phanḓa ndavhelelo ri khou tea u vha na ndavhelelo ḓe sa vhaimbi na riṋe ro to rali ri tshi khou dovha ra dzisa kha tshiṱitshi kha miṅwaha yo no khou tevhela ndavhelelo sa vhaimbi ndi vhanzhi nga maanḓa ri vhanzhisa mara u to amba ngo ndi zwa uri a huna na ḓuvha na ḽithihi ḽine tshiṱitshi tsha ḓo vhuya tsha vuwa tsho kona u ri fusha roṱhe tsha ita uri roṱhe ri sale ro takala a zwi konadzei hezwo na hayani na mubebi a kona u fusha vhana vhawe vhoṱhe nga tshifhinga tshithihi washu mushumo sa dzi artist ndi uri riṋe ro ita muzika wavhuḓi a ri u ite u kha level yone ine ya tambea tshiṱitshini ri a zwi ḓivha uri vha ṱoḓa mini ri ḓise ri ri mushumo khoyo mara hu tshi ḓa mishumo ino tonga sa heyi khuwelelo ndi ya uri a ri vhonale ngauri hafha ndi hone hune ra ḓibadekanya vho na tshiṱitshi tshashu ra tikedzana ri songo tou vha vha u lila fhedzi a ri vhe na vhathu vhane ra dovha ra kona u livhuwa mushumo une tshiṱitshi tsha khou kona u ita ngori sofa tshiṱitshi tsho no tshimbila na riṋe u tou bva murahu tshi khou ḓiḓisa vhaimbi vho fhamba ndo pfha na dzi legend vhathu vho thoma murahu hange ha ḓi fhiravho ha ḓi ḓa vhaṅwe na riṋe ri ḓo ḓivha ri tshi khou fhira ha ḓi ḓa vhaṅwe sofa riṋe ro takala uri mushumo une tshiṱitshi tsha khou ita kha riṋe sa vhaimbi ndi wavhuḓi mara ri nga khwinifhadza ri tshi ya phanḓa sa zwine nda khou ambisa zwone ri khou livhuwa nga maanḓa vhuḓagaḓa khezwo vhathetshelesi vha Gondovhugala kha Phalaphala FM ro swika mapenduloni a mbekanyamushumo yashu kha ḓora namusi ha kha vha ntendele ri livhuwe nga maanḓa vhoṱhe vho kona u shela mulenzhe ri sa hangwi na nga nge mitshini hezwi vha tshi khou pfa zwithu zwi tshi khou ḓa zwavhuḓi vhukuma ngo rali vha tshi khou pfa sound i tshi khou tou ḓa nga kha vhone ngeo yo tou kuna vha hone hafha vha ri a livhuwa production vhane ndi vhone vho no khou tou ri ḓisela tshiṅwe na tshiṅwe nga nḓila yavhuḓi ri khou vha livhuwa nga maanḓesa na vhone uri hadzima havho nḓevhe vhathetshelesi ri khou zwi livhuwesa kha vha ntendele nṋe ndi mbo ḓi ri haiwa ri khou guma hanefha nṋe na vhone ri khou ṱangana vhusiku kati kha mbekanyamushumo ya Commemorative ndi vha funa nga maanḓa Gondovhugala yo guma nga u tou rali o vha a hone mubveledzi ndi Stanley Brown the Brown Sugar na ene mitshini nga hafhaḽa a hone Ambrose ndi swigiri ya Brown kha ri mbo ḓi ya mafhungoni awara ya vhufumi na vhuthihi SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Rinae Ramoata.